amahoro y'Imana kuri ubu natwe muri gahunda zacu zitandukanye z'amakuru unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo TV show ndetse na Gasabo News 24 nguha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Namwe tugiye kwerekeza ku nkuru zivugwa ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Museveni wa Uganda yagaragaje ko intandaro y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye politike z'amoko zatijwe umurindi n'abanyamahanga kuva mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana wayoboraga u Rwanda na Mobutu wa Zabanga wari perezida wa Zaire. Ibi nibikubiye mu kiganiro yagarutseho ubwo yagezaga ijambo ku bari bitabiriye inama 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro, umutekano n'ubufatanye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inama yari imaze iminsi ibera Entebbe mu biro bya Perezida Museveni mu gihugu cya Uganda. Nguhaye ikaze gusa nimburi mushya kuri izi channel zacu zombi nagusaba gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ikuwundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka, akanda like ndetse wandusangiza igitekerezo cyawe unyuze hasi muri section ya comment. Nguhaye ikaze. Perezida wa Uganda Museveni yagaragaje uko Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda ndetse na Mobutu kuko ngendo wa Zabanga wayoboye Kongo mbere yuko ihabwa izina yitwa Zaire, ngo abangaba babaye imvo y'amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Museveni wa Uganda yagaragaje ko intandaro y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye politike z'amoko zatijwe umurindi n'abanyamahanga. Ni kuva mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda na Mobutu wari perezida wa Zaire. Ibi Museveni yabigarutseho ubwo yagezaga ijambo kubitabiriye inama 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro, umutekano n'ubufatanye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama imaze iminsi ibera Entebbe mu biro bya Perezida Museveni. Mu bitabiriye inama harimo Minisitiri w'Abanyamahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tereza Kayikwamba Wagner. Uyu mukuru wa diplomasi ya Kongo n'igihugu cye bamaze igihe bumvisha amahanga ko Rwanda abashinja kuba rushyigikiye umutwe wa M23 ari rwo nyirabayazana y'ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kimaze imyaka ibarirwa muri 30 cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke. Icyakora bitandukanye n'ibivugwa na Kinshasa, Perezida wa Uganda Museveni we yashyize mu majwi Mobutu wahoze ayobora Zaire na Habyarimana Juvenal wahoze ayobora Rwanda ko barahisemo kwimakaza politike y'ivangura rishingiye ku moko yazanywe n'abakoloni babirigi nk'imvo muzi y'iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, we know what the problem is. This can be solved. All of them, we see here, we can solve them. Because this is we are ancient people of this area. We are not new arrivals. There's nothing we don't know about all these countries: Rwanda, Burundi, Eastern Congo, Tanzania, Kenya. These are our people. Ibibazo turabizi kandi dushobora kubikemura, ntacyo tutazi kuri ibihugu byose harimo Rwanda, Burundi, uburasirazuba bwa Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cya Kenya. Aba ni abantu bacu. Ku bwanjye ibi ni ibibazo byoroshye gukemura, ntabwo bikomeye habe na gato. So therefore, let's really solve this problem, which is easy. In my opinion, these problems are easy to solve. They are not difficult. What is difficult is 3 mistakes: philosophy, ideology, strategy. Once you make those mistakes on those 3, then that's how a small problem becomes a big problem. Perezida wa Uganda Museveni yavuze ko kuba ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari bidakemuka bishingiye ku mpamvu 3 zirimo imitekerereze, ingengabitekerezo na gahunda yuko byagakemuwemo. Uyu mukuru w'igihugu cya Uganda yavuze ko mu myaka irenga 30 ishize ubwo ingabo za Mobutu n'iza Habyarimana zari zimaze gutsindwa n'ingabo za RPA zigahunga, Mobutu yasabwe kenshi kuzambura intwaro ariko ahitamo kwinangira. Perezida Museveni yagize ati, so that's how now the problem of Rwanda gets linked to the problem of Congo.
ingabo za Mobutu zatsindiwe mu Rwanda hamwe n'iza Habyarimana hanyuma zihungira i Goma. Twinginze Mobutu ngo azambure intwaro ntiyari bubyumve, kuko yatekerezaga ko imitwe y'imbere mu gihugu nta kitwaye, ko twabaturanyi ntacyo tuvuze. Abari bafite icyo bavuze kuri we bari abanyamahanga bari kumufasha we na Habyarimana. Sectarianism of religion, sectarianism of tribes. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko atiyumvisha impamvu Mobutu yafunze amatwi. Ati kubera iki Mobutu yanze kumva, twari hano kandi twakabaye twaramufashije. Ingabo Mobutu yanze kwambura intwaro nizo zabarutse umutwe wa FDLR ufatwa nk'intandaro y'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse nazo zabaye nyirabayazana y'intambara ya mbere ya Kongo yasize ahiritswe ku butegetsi ahagana mu mwaka w'igihumbi 1997. Museveni yashimanyeho kugira ngo amahoro mu karere k'ibiyaga bigari aboneke hakenewe uruhare rwa buri wese ufite wahuriye n'urugendo rwo gushakisha amahoro. Gusa nanone abanyamahanga bakareka kwivanga cyane mu bibazo by'akarere. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru, ngushime cyane ubana natwe muri gahunda z'amakuru za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagarukano kuri AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Shalom.